çîrokjan arjan. Çîrokjan arjan arê em dibên çîrok lê asldanê arjanarê ji çîrokan zêdetir serpêhatî û bîranîn serboriyên xwe nivîsandine. Yani hikayetxaneke. Yani çîrokên wê yani jî ew metnên ku em wek çîrok bihesibînin, dihesibînin haslat û berata xeyalî nînin. Fiction nîne. Tamamen real. Ji heyata wê wek eynekekê em dibînin. Lewma ji asldanê ev qasler ser me tesîrê dihêle. Nota duduyan şêwaza ziman û gotina rojane û aktûel heye mesela di vegotina çîrokên yani serpêhatiyên wê de. Bes ev şêwaza rojane edebî xira nake. Xezim pasajekî ji bîranînekî wê bixwînim ku bibe mînak. Bê lêstûkên me hespikên me bûn. Hespikên me yên darinî. Wekî siwarên rastîn di destekî me de şiva ku me pê li hespik dikir heytîn, di yêdin de zengo bibeze bavo bibeze. Wey li wî yê ku li tûşa yêdin bixe. Notekî din, ferenga farkir ku ferhenga çîrokbêjiya arjan gelekî bitir e, yani dewlemend e. Ku xwe dispêre asldanî pingara xwemalî ya zarokî û zarokistana wê. Peyv û îfadeyên arjan miran jî gelekî wiha nasatin. Mesela hinek peyv hene, hinek îfade hene, ez dibêm nexir ev ji geliyê me pêştir, ji gundê me pêştir, tu derê lazim e tu nebin. Lê wan kelimeyan wan peyvan di çîrokên arjan arî da dibînim. Ew nasyarî bi xwîner raçêdibe û xwîner asldanî li pêş metnê bêhfireh dibe, kêfxweş dibe. Berxwandina serpêhatî û çîrokan ra rastî tiştekî dîhatim ku hêman motîfên folklorîk ku di nav sohbet vegotin çîrok serboriyên arjan da gelekin. Mesela cihek tê bîra me niha mesela em nizanin wextê em ku esman dinêrin ka kîjan stêr e. Lê mazinên me, dayîkên me, ixtiyarên me hemiyan dizanin. Çîrokên arjan de van dibînin mesela. Bi wê ji gotinên pêşiyan mesela. Vegotina arjanarî de yani ji edebiyata arjanarî de cihekî mühim digire. Ez xwe bi wê ji û gotina pêşiyan zimanekî de wiha pênase dikim. Ez dibêm ger bi wê ji û gotinê pêşiyan yên zimanekî hebin asldanî felsefeya wî zimanê heye. Lewra pingara tecrübe û melheze û fikrên wî millet ye. Bi wê jî hebe gotinên pêşiyan hebe aslında ew ziman meyandiye. Şîrê bifikirin, şîr bifikirin. Mesela şîr xav, başiyên dimeynin dibe mast. Arjan gotina xwe bi wê jan dimeyîne. Bi xwandina çîrok serpêhatî û serboriyên arjan ra însan xwe li pêş ev kevne foto yani kevne fotên raş û spî. Xwe li pêş wan kevne fotoan dibîne. O nasyariyek çî dibe. Kêfxweşiyek çê dibe mesela. İnsan ji dem û mekanên xwe yên niha derdikeve diçe. O terapî dibe. Çünkü ev dema niha û ev mekanê niha insanê depresîv dike. Lê ev foto hem xwe jî asldanê tecrübe dikin ev fotên reş û spî bêhna însanan ve dike. Çîrokên arjan da meriv rastê vê atmosferê tê. Di çîrokan de mirov rastê ji nûmerên nas tê. Ew hal û lehzeyên rast tê. Teorisyenekî çand û vegeranasiyê heye Robert Fulbert. Binyat û dayîka hunera edebiyata asldanî wek çaya û çîrokî dibîne. O balê dikişe ser tiştekî ziha mühim. Divê navbera xwîner û metnê de divê aşinatiyek hebe. Nasyariyek hebe. Ew nasyarî têkiliyekî wiha xort di navbera nivîskar û xwîner de çêdike. Tiştekî dî mesela serpêhatî vegotin û çîrok gotinê de nivîskar rastê
ریسکه که مثلا خو سانسور کردن خو گرتن ارجان خو سانسور نکریه دلدادهی خبر داره جو اوینن خو جو کیماسیان خو اوی بالا میکشه مثلا نوبرا مالباته تشتی که ده فکاره و اندیشه که هم ده هلبستان داده بینن مثلا چی روگان دا تونه او فکاره که آلیکاریا زمین بگه زمان کردی زمان ارجان کردی کو پلچقیه زعف صاحیجیه ده و گوتنا خواده نگوتیم مثلا از بنویسم بلا کردی گشت ببه فلان بوی مرحزه نه دی ساجی دلدادهی نویسیه بلاغت تون و گوتن و سرپهاتی گوتن بیجیا ارجان دا فصاحت هیا مرفوی دبینه جه داپیرا ارجان دا چیروک بیجی ارجان دا جه کی سها مهم دیگره پاشخانه اصلدانی ارجان یا سربوری گوتن سرپهاتی گونه کاتخانی وی داپیراویه داپیراوی فنجا خلیل ده سرپهاتی کی خود وها بحث کرد خازم وی بخوینم لوی راوی دیگرم لوی چیروک بیجا کو پیسیرا پیوی وسا و دیگر او شیطان که بیول تشیل سر بانه مردمشی بچکم پیسیش کنه دوشی هر پیواوی مینا شکره کی قلقلی شیرین شیرین سترانی بو خوش و بیجه کی وسا بو پشتی هر و گوتن اکلا چیروکا دگوت ده بن زمان من دا دهشت و دقداند لو ما هر ایوار مینا کتکه که بپرنسین خواه نیزی خودی خودی که بکه به قنخشکه بروپه دچوم من سر خواه یه جپاشتا مینا شونکه که لسر چونگاوی دهدلاند هر کو چیروک دقداند من اف پرس جخواه دکر اف قاس چیروک جکو دابون هف او چاواج برکره بود یکو بدیتا و بگوتا کانیا چیروکانا پیراتا ناوی وی فنجا خلیل بو جیاناوی بخوا چیروکک بو چیروکک تیشتیشی زیواره ارجان مثلا ده سرپیهاتی خدا نگوتی از مثلا فاگرینگ فلان ببیجم مکانین وی تاغا قشلیه جمع بنصرایه گندویه نصایبینه واندرانه انسان جوسان tamamen جریزینه او لسر آلاوان نویسیه مثلا تشتنه مثلا رادیو که اولم دبینین یعنی جیران فلان تلفن که جاره اول چه هم راست نه ارجان چیروکا وان نویسیه کو یک جوانجی کرا گالوه کرا باپیرویه دبه خوده هیا کرا مدیادی نبویا تو جاری دل منو گالو جهو ندما لیدما کو مثلا دبو کر ندست گالو جی کره دبو نه دلوی جمن داپیرا منا دوتما ماوی گلک جاران دگوه من دا بانگ دکر دلاله من کرا گالتا مود برها توی لدست خواه بدی لیمن تجار یا پیرا خواه ندکر نقطه که دن مثلا نکته و میزاح قدمت نکی دا هبه ام پی خوش دبن ام دبینن که دا چیروک بیجیا ارجان دا او میزاح هیا او حنک هیا معرف به که خوش دبه رو دبشره یا وقتی که از راسته وی هاتم وقتی که ما سر میزا ارجان فکریم کازو ایشیگرو هات بیرم که اوجی خلات کره نوبلیه 2018 یا 17 داستاند bu. Günden kalanlar romana ve kamtkarım bejin bermayın roje. Aslında motivasyona ko halat dane romane işte ki zaha bu insaniye ko am pe nahasen. Av şakakerin yarikeri kudnav tekiliya insanan da ceheki hoşik digire. Le karakteri romana günden kalanlar bermayın roje Stevens keseki usaya ko hayatlı xwa tankiriya. De pasaja davida خازم ای پاساژی بخوینم که میزا چقدر مهمه او ارجان کو مهمی گرینگ دایا مسئله دبی ستیونز بلکه جی ایدی وقتی وی هاتیه کو هم وی مسئله نکته‌دانی و شقاقیری جدی بگیرن هر تشتی دان نالیه که گر هون هنکی ملحظه بکنن بفکرن افتشتی که وصا درقلی نینه کو پیرام علاقدار نبن هلا مفتیا دلداری و گرماهی انسان او نکته‌دانی و حنکرم با
çîrok nivîsine lê çîrokan serpêhatiyan kela dilê arjan nedaniye. Hûn dibînin ku mesela di çîrokan, piştê çîrokan muhakkak helbestek pêve helbestûkek pêve kiriye. Ev êdî em ê wek çawa binirxînin nizanin. Mala we ava be, spas.